Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu lalram sangralte Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hobin Sarkar Hotulu ten Mizoram le Assam in rin a borok muan om theina tur le har sana sutkian dan tur an ngai to Kolasip le wareng te inkara phailama ho thlak tum namdang lir theiza somsari vel atang khang mek MLA pu HBX Zavan Lai Autonomous District Council BJP MDC Pariatin Sarkana an kalpui mek chudan kalani ati COVID-19 shikait en kol hlotlin konga India in ma ason zel Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hovin CM Conference Hall Sarkar Hotulu ten Mizoram le Assam in rina a borok muanom theina tur le har sana sutkian dan tur an ngai to a ramria har sana awanga Mizoram lu tur lir thei asamatang khangmek an lo lu theina tura malak dan tur soi hobani a Assam state chunga Mizoram motor le bongrapur tang khangte arang thei angbera shwai chwa dan tur po ngai to in malak dan tur ro manani Tun den mona Assam state chunga Mizo motor tang khang tele Mizo te an him thu talan ni in thamwang taka anom zui zel theina tur le an him zel theina turin malak zel ani a Mizoram chunga lir thei tang khang te po e turan ngei lomna turin malak zel ani bok Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs chuan Assam Central Armed Police Force SSB randa tura ro manasia min Mizoram hian hun rei lote BSF da tumani boka hei Mizoram Sarkar nen an cham chunga anin ngana tur ngai to turni in DIG Northern Region anamna tur ro manna asiam puyang Voin meeting hian Deputy Chief Minister Puton Luya Home Minister Pulal Cham liana Supply Minister Pukelarin liana School Education Minister Pulal Chandamaral te Information and Public Relations Minister Pulal Wat Kimale Ser Lui Bial to MLA Pularin Sang Ralte tele official poimo dang te an telani Kolasip DC Dr. H. Lal Tlangliana chuan Kolasip chanchin bami te komin Kolasip le wareng te inkara phailama ho thlak tum namdang lir thei za somsari vel atang khan mek thwa soya heng lir thei tang khang driver le handyman te zadi win an eile in turan pechina ni atibok Kolasip DC chuan Silchar Mizoram House Mizo lir thei tang khang le driver te chu Assam lam hriat lovin tun karnalai zan khan Bilaipur Dolchora kaltlangin phaisena aruka shwai ho tumin rom manna siam ani thu soin he rom manna hi porthen khatte awangin a hlotling talawa apoi tak zatani ati Kolasip DC chuan rami chungchanga boina hian COVID-19 shrileng thengil a hlo thu soya mi puite chu shrileng chungchanga in kai shroina te zoma ti tula ti lo tur te shareng turin acha ani Pulal Thlangliana chuan Mizoram le Assam in rin a boruak ral mon theinan Sarkar lai pui malak na in BSF company thum da turin rom man akal mek ti asoya BSF company khachu Kolasip project venga civil supply kudam sakthara da ani dona company dang pani chu Kolasip side na sports department boxing hall le belko thlera da anni ang atia CRPF company khachu side na sports department boxing hall atangin wareng te government middle school wana da thlak anni to thule CRPF diram ria borok muan om thlen theinan duty tir anni thu asoyani MLA Pulal du amachuan Mizoram lo lut tur bongrapur motor somni pakhat Assamit niko chung andana wangin Disaster Management Act 2005 nuaya Home Ministry in dana siam anbo chia ati Voin Khan Pulal du amahian Aizol Press lapa chanchubabi te komin tun laya then Assam state le Mizoram boina chungchang angai dan ashila state le state inkara mishing le bongrwa te chu dan phal ani loti soin kongpui dan cha chu India ram dan bo chia na ni wangin Mizoram Sarkarin te tlang tura ma adalo chu adem ti asoya motor dan mek te shwai chuak tura BSF Assam Rifles emo CRPF te emo Mizoram Sarkarin achorngam loni anga angai thu soibok Pulal do amachon Mizoram chak lak nakong pui dang tura Assam district Pathum Kachar Karimganj le Hailakandi DC te inthorwal na chuan nakum Assam state in thanpui nei tura BJP in thil tumne malak na ani ti ati chiang ti asoibok Mar People's Convention HPC Party President Tharatan Kumsamsari Parukmi Puro Shringa Aizol Khatlaveng chu thantlinani Voin Khan HPC Party in Thlanei Sinlung Hills Council Huam Chunga Polling Center Paruka Police Ben Himna Nuaya Thuang Takane ni a Vote Hizing Dark Watanga Chundar Sompani Chung Khan HPC Party Amna Khwa Zongzong Huamin Polling Booth Paruka Thlakani a Sakordai Ratu Zo Mun Swang Puilon Kholian le Sai Phaya te Thlakani
apum puya vote nei jathum pani omin vote zanhi somriat pariat atla a vote la zati za somkwa panga point pathum pasari ni in vote thi om lawani result puan zo hian chief election commissioner returning officer ne bok pujelal chan hima mar in pui general headquarters vice president ka ishwaina nuaya thotiam la na le certificate hlanna sakordai waime information center ani ngalani a HPC party president third term tur hi HPC party general headquarters in ladwat fel turang ngai ani Komin August na somni Pastoria Village Council in Than result da pangbal ko na MNF party VC candidate ten lung oilo na anaya wangin vo in khan kolasip DC conference hola VC election tribunal ho tu te ro manangin vote la te chair no nani vote chair zo nga lani a congress in seat ni MNF in seat khat le independent in seat khat an la a reserve seat a ZPM in an la ni pangbal convince in thana hian vote la zong zali somnga pathumani a general vote thi somni pakwa amin reserve seat a vote thi somli pahni a ombo chanchin thar hi all india radio aizola changa puanani COVID-19 laga ihim theinan hengte hi zomro puipunna mai tuamro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro MLA PH Biagza Wachuan Lai Autonomous District Council la BJP MDC Pariatin Sarkar na ankal pui mek chudan kal ani thu soyin democracy rama minority in Sarkar na ankal pui chudan kalani ati Voin Khan Aizola to thar theder tu te komin po Biagza Wachuan hemi chungchang a hen MNF le Congress Legislature Party 10 October na somni Pathum Khan District Council and Minority Affairs chang tu Minister Nena Governor chu malak saktura andil na an thelu ti asoya tuna hian governor a file ala ommek thu soyani kumsak ni sompanga November na somni paruka MDC general election naya seat som paruk latu Congress Party in Sarkar na ansiama nikum July na somni pakwa Khan MNF MDC pariat Congress MDC palile independent MDC pakhatin United Legislature Party angin Sarkar na paithak tumin no confidence motion an puluta hei fia lovin na omzui ta ti PH Biagza Wachuan asoya hetianga boruak akal chaulai hian komin October na som paruk Khan CM puti zaku nga chuan Congress Legislature Party in lungrol taka BJP anzom thua puanga hemi nu lok hian Congress MDC palile nominated MDC pani tena BJP Sarkar anzom ve lo thu an soile bok nia soyin tungden hona elected members somni panga atanga majority nei thei party anom talawa hetianga ni meklaya BJP in MDC pariat le nominated MDC pani tena ADC Sarkar na cholkar ni don an kalpui chu dan bo chiat na ani ati COVID-19 shikai enkol hlotlin konga India in ni tin deuh tho ma son zelin tundin muna za zela somkwa pani point pani bial andama shipui len tan tera tanga tun thlengin shivei mi noi somsari pasari sing khat sang ni vel dam to in dam za te shivei mek ain alet som panga thelin antam zo kani darkar somni pali kal chung khan mi singa sanga chuang enkol na huna tangin dama chhuwa tiran ni a hemi hun chung vek hian shikai singa zani som hu bel ani bok Tripura darkar somni pali kal chung khan COVID-19 kai za som parok omberin enkol dam za som panga anom boka asama darkar somni pali kal chung khan COVID kai nuya thianam lawa ni za som panga nuwa thi anam lo voi khatna ani Arunachal Pradesh thi pakhat omberin heinen hian COVID-19 wangin mi samli pathum anthito a shikai somsari pasari mu bel ani bok Tribal Tual Chunga Changa Thil Siam Chhuade Chu Atma Nirbhar Bharat Small and Medium Enterprises the Lotling Tule Masonat Hen Tuani ti Hemi Chung Changa webinar voina Guwahati ya Tarlan ani PIB board say he webinar ra hian mithiam ten marchak bela ko them thiam tak tak anom thu soyin an thiam na hailan le phau chwa sak thiam apoi mo ani an ti a hei ba ka hian marchak bel moina chu tourism choi ka nan athahle ti an soyani Webinar hi PIB Guwahati Joint Director MNC Samrat Bandapadia yan akai shwaya industry lamatui mi tele zirlai janhem takin an chimani Rampuma COVID-19 shilen laka invent tur thil poi mo in shirshia na be pui Jan Andolan campaign nei meka supply minister Pukel rin lianan mi pui te angin na chanchin tharte top mai ni lo ngai thlang u Kelarin liana supply minister kania COVID-19 shipui lenga hian nangle ichung te in him thei ni ti kan sia tangaya apo ka puya law ngot lawa sarkarin ain ven dan tu roman na siam nga kan in ven hi atula na thok chuak chunga
thei to pa he pui laka kanin ven hi kan ti mak mani tin pui punna mai tuam apoi wo khop mai chu kan ti nge tin midang lata kan dom tam hi angaya ikut le impaite silfaya chutianga kanin en kol phat chon covid rileng hi kan pum pel theng ti hi ringila thei top i chot lang ti mi pui te ka cha do ne chanchin ti top na na tlang pui Wayne Khan Chief Minister Puzoram Thanga Hobin Sarkar ho tulu ten Mizoram le Assam in ri na amo ruak muana ma om theina tur le har sana sutkian dan tur an ngai tua Kolasip le wareng te inkara phaila ma ho thlak tum namdang lir theiza somsari vel atang khang mek MLA PHBX 7 Lai Autonomous District Council BJP MDC Pariatin Sarkar na an kalpui mek chudan kalani ati COVID-19 shikai te en kol hloten konga India in ma ason zel chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani